Dobroveče, poštovani gledalci, dobrodošli u Pitanje i odgovore. Tema večerašnje emisije jeste, evo da parafraziram i naslov knjige mog prvog večerašnjeg gosta, Novi svet je moguć, odnosno da li je moguć novi svet. Razgovarat ćemo i o intervju Noama Chomskog. U drugom delu naše emisije naš večerašnji gost biće analitičar, novinar Midžet Agati, a naš prvi večerašnji gost je Ljubodrag Duci Simonović. Dobroveče, dobro nam došli, gospodine Simonović. Ja rekoh, evo da parafraziram vašu knjigu koja se zove Novi svet je moguć. Vi i vaša ćerka Dunja ste autori te knjige. Ja sam je, moram priznati, u jednom dahu pročitala. Nećemo moći večeras da se bavimo svim onim tezama, ali ćemo jedan dobar deo priče posvetiti Evropskoj uniji, svetu u kome živimo. Sam naslov knjige Novi svet je moguć zapravo na neki način dokazuje da ste vi nezadovoljni svetom u kome živimo. Knjigu počinjete pismom indijanskog poglavice plemena Sijetla, predsjedniku Sjedinjenih Država 1854. godine. Dakle, zašto? Da li mislite i da nama preti sudbina Indijanaca? Kakve su sličnosti? I evo, ja sam nekoliko pitanja u jednom pitanju. Krenemo od knjige, a o Noamu Chomskom pred kraj našeg razgovora. Evo, to pismo indijanskog poglavice plemena Sijetla pokazuje u stvari svu mudrost naroda koji je živeo u jedinstvu sa prirodom i taj plemeniti, pametni čovjek koji je nestao zajedno sa desetinama miliona Indijanaca koje su Amerikanci pobili, američki kapitalizam, to je u stvari najveći genocid u istoriji čovječanstva. I na tome se zasniva zapravo američka demokratija. I taj čovjek je rekao ono što se desi životinjama, desit će se čoveku. Rekao je da su reke naša braća, da mora da vodimo računa o vazduhu, o vodi. Zatim je rekao da ono što se desi nama, desit će se i belom čoveku. Meni je jako bilo interesantno kada sam prvi put kod profesora Rudija Supeka iz Zagreba, koji je napisao Ova naša jedina zemlja, mislim da je to Globus objavio 73. godine. To je jedna izuzetna knjiga također, on je sa tim pismom krenuo i ja mislim da je ovo pismo svojevrsno biblijsko pismo današnjeg vremena, biblijsko u smislu te temeljne mudrosti. Da ono što kaže indijanski poglavica, ono što čovjek uradi zemlji, koji je tkačnica života, uradit će i sebi. I da čovjek samo vlakne u toj tkačnici. Znači, ako uništi tkačnicu, uništit će sam sebe. To se upravo dešava. Naime, njegova knjiga se završava, pravom življenju je došao kraj, počinje borba za opstanak, a prva rečenica u mojoj knjizi, potpuno nezavisno od toga, počinje, u toku je završna faza borbe na život i smrt između čovečanstva i kapitalizma. I to je zapravo ono što se dešava u današnjem svetu. Sve ove pojave, sukobljavanja i tako dalje, one su posljedice zapravo borbe u kontekstu uništavanja sveta. Znači, zasnivaju se na ekocidnoj logici. I kapitalizam današnji... U odnosu na varvarizam, da vi se bavite. U odnosu na varvarizam, znači klasični varvarizam, savremeni kapitalistički ima, znači, tehnokratski karakter. Tehnika se koristi za uništavanje sveta i za stvaranje takozvane tehničke civilizacije, gde više nema mesta ni za prirodu, ni za čoveka. Tako da kapitalizam ne samo da dehumanizuje čoveka, već ga denaturalizuje. I tu je sport izuzetno značajan kao simbolična pojava u kojoj možda se, analizirajući ljudsko telo, vidi kako se u stvari kapitalizam odnosi prema prirodi, jer ljudsko telo je neposredna priroda za čoveka. I robotizacija čoveka u sportu odgovara u potpunosti robotizaciji čoveka, odnosno svega što se zbiva u tom svetu današnjem koji je sve više tehnički svet. Znači, sve manje mjesta za poeziju, za filozofiju, za um ljudski, sve manje mjesta za emocije ljudske, uopšte za čoveka kao jedno plemenito biće. I stvara se jedna monstruozna spodoba koje odgovaraju ti prototipi ljudi kao što je jedan Bush, Clinton i tako dalje, koji predstavljaju u stvari na kapitalistički način degenerisane ljude, odnosno na kapitalistički način mutirane ljude. Kao što recimo Madeleine Albright. Ne mislim toliko u fizičkom, već pre svega u mentalnom smislu. Žena koja možda kaže da će Srbiji sa svojom krvlju da farbaju jaja za Uskrs i tako dalje. To su potpuno sumanuti ljudi koji su izgubili smisao za ljudsku realnost. Oni se rukovode samo logikom profita, ko što Bush, na primjer, radi i tako dalje. To su potpuno poremećeni ljudi. Ljudi koji nemaju osjećanje za ljudsko, oni nisu više ljudi. Znači, izgubili su potpuno svoje ljudske osobenosti i ponašaju se u stvari kao neke robotizovane nakaze, kao Terminator i tako dalje. I nije slučajno što hollywoodska industrija smrti u toj filmskoj dimenziji, dakle, stvara takve monstrume
koji se pojavljuju kao izazov, kao što je Schwarzenegger i tako dalje. Jedan čovjek koji je zna 2 rečenice, recimo on je sad postao guverner Kalifornije i tako dalje. Znači 2 rečenice možda progovoriš, a sve ostalo se svodi ubio ovako, ubio onako. Ili taj drugi tip, kako se zove, taj Rambo, Rocky i tako dalje. To su, mislim, stravične spodobe, ali se tačno po njima vidi kako se stvari razvijaju. Ko što je nekad Tarzan, recimo, bio simbol, to jeste rasistički strip, ali on bio simbol u stvari prirodnog sveta. On je snagu prirode u sebi na neki način simbolizovao i onda se on borio kao protiv loših stvari i tako dalje. A danas ove nakaze koje se pojavljaju, one su hollywoodski, one su izraz te tehničke civilizacije koja ima destruktivni karakter. Znači, oni su izraz destruktivnog iracionalizma. To je ono što je najopasnije. Znači, danas kapitalizam uništava i zbog toga nema tih takozvanih... Čega proizilazi šta? Da svetom vlada neum? Da, iracionalni, destruktivni racionalizam, to je ono što vlada svetom. Znači, logika kapitala koja ima destruktivnu prirodu. I to se unosi u svakodnevne odnose, svude se praktično pojavljuje i to je ono što sakati taj umni svet, da tako kažem, jer kapitalu više nije potreban uman čovjek. Znači, čovjek koji je u stanju da stvori racionalnu alternativu postojećem svetu koji je destrukcija. I tu je Marks u stvari napravio, da tako kažem, veliku grešku, zato što je on čitavu svoju teoriju razvio u tom političkom kontekstu da radička klasa što pre sruši sa vlasti kapitaliste, a u stvari na dužu stazu gledano, ta klica novuma koja se stvara u građanskom društvu i koja daje šansu za jedan novi svet, ona se u stvari uništava u samom kapitalističkom društvu. Znači, kapitalističko društvo je postalo kao neki tehnički kavez u kome taj divni cvet budućnosti počinje da vene. Tako da, ta teorija naučnog socijalizma po kome je socijalizam neminovnost, to je potpuno pogrešno. Naime, kapitalizam stvara mogućnosti za jedan novi varvarizam koji će biti daleko gori nego što to Hitlerov bio. Jer se Hitlerov zasnivao na genocidnoj koncepciji, znači na uništavanju naroda, pre svega Slovena, da bi se osvojio takozvani Lebensraum, životni prostor za nemački kapital, a današnja kapitalistička logika se zasniva na ekocidnoj logici. Sad, gospodin Simonoviću, nekoliko teze iz vaše knjige. Vi, između ostalog, u knjizi kažete kapitalizam stvara ekološku krizu, društvenu krizu koju ne može da kontroliše, prelazak kapitalizma iz kontrolisanog u stanje nekontrolisanog haosa, a iz toga vi smatrate da može da proistekne rušenje kapitalizma, onda kad govorite o humanom svetu... Ili uništenje postojećeg sveta, znate, to je strašno važno. Znači, s jedne strane se otvara mogućnost integracije ljudi svuda u svetu, znači kroz taj antiglobalistički pokret koji neće biti jedan politički cirkus, nego koji će imati jasnu političku orijentaciju, da se, znači, sruši kapitalizam i da se stvori poredak, svojinski odnosi, institucije i tako dalje, koje daju šansu prvo planeti, odnosno životu da preživi i čoveku kao biološkom i kulturnom biću da preživi u tom svetu. Znači, princip solidarnosti, bliskosti, princip uma, stvaranje umnog sveta, ono što je Hegel i ta opšta nemačka klasična filozofija insistirala posle Marksa i tako dalje, znači da taj umni projekt sveta dominira. A ne da se sve zasniva na tome ko će koga, a iza toga stoji logika uništenja. Da. Sad imate ono velika riba proždire manju ribu, kriminalizovanje društva, također specifičnost kapitalizma, onda biološko uništavanje, o kome smo govorili, o Indijancima, ali za mene je naročito bio zanimljiv podatak, moram priznati, to nisam znala, to se nalazi u vašoj knjizi, da su u rezervatima pokrivači koji su bili zaraženi virusom velikih boginja, metil alkohol, na taj način je ogroman broj ljudi. Milioni dece su pobijeni na taj način. A vi to opet pravite paralelu sa sidom, sa duvanom, sa drogom, sa zatrovanom hranom. Ali evo, sad sam je opet 10 pitanja u jednom i želja kažemo što više, ali ajmo novi svetski poredak Hitlerov razvoj. Ovo je veoma važno, ta teza da velika riba proždire malu ribu. Ja sam tu stvari polemisio sa Jürgenom Habermasom, koji je u svojoj knjizi Problem legitimaciju u kasnom kapitalizmu i nekim drugim knjigama nastoji u stvari da dokaže da je ta Marksova ideja da ekonomski odnosi mogu da se urazume, da tako kažem, putem nadgradnje, da se to već desilo u razvijenom, odnosno kasnom kapitalizmu. Međutim, sasvim suprotno se desilo. Nadgradnja, odnosno državi, sve te institucije postale sredstvo za stabilizovanje kapitalizma i za njegov razvoj. Zbog toga su ti političari, kao što je Blair, Schroeder ili sad Merkel, oni su u stvari dvorske lude multinacionalnih koncerna. I zato više nema velikih predsjednika, kao što je bio svojevremeno De Gaulle i tako dalje. Zato što u stvari kapital sa svojom logikom velika riba proždire malu ribu. Prvo, proždire sve političke snage koje se pojavljuju u toj rani, a drugo, to postaje totalizujuća logika života. Zato više nema pravne države. Jer demokratija zapadne u stvari politički oblak vladavine kapitala nad ljudima.
I to se svakodnevno se to pokazuje. Znači, kapitalizam je stvar doveo do kraja. U toj borbi tih koncerna za preživljavanje, svaki segment života, svaki segment planete mora da bude sredstvo za kapitalističku reprodukciju. I to je došlo dotle da je, znači, čovjek sad na udaru u toj meri da on nestaje kao biološko biće, a kao kulturno biće, vidimo u Sjedinjenim Američkim Državama, preko 100 miliona ljudi je gotovo nepismeno. U Engleskoj četvrtina stanovništva i šta je znam. Znači, upravo te zemlje koje su najrazvijenije kapitalističke zemlje, da bi kulturni nivo stanovništva trebalo da bude najviši, ukoliko se čovjek rukovodi nekim principima humanizma ili demokratije, sasvim se suprotno stvari odvije. Znači, stvara se masovni idiotizam. I to je ono što je kod nas sad prisutno. Znači, sve ono što je spada u kulturno nasljeđe srpskog naroda uništava se, jer bez kulturnog nema ni slobodarske ideje, odnosno nema slobodarskih pokreta. Čovjek bez kulturnog nasljeđa je gori nego zver. Tako da je to, mi smo sad pod tim strašnim udalom te Coca-Cola kulture, pod znacima naroda. Da, vi imate Coca-Cola intelektualci i taj termin, to se svelo u televizije, u stvari, zato se vrši pregrupisavanje ovo što rade Dinkić, Koštunica, Tadić i tako dalje. Oni u stvari pokušavaju potpuno da podrede naš prostor amerikanizaciju u duhovnoj sferi. Jer mi mora da postanemo đubretarska radna snaga Evrope. Znači, to je ono što se predviđa za srpski narod u toj takozvanoj Ujedinjenoj Evropi. I mi mora da se pomirimo sa tim, da smo mi ono što je Đinđić govorio u Nemačkoj, da smo mi narod bez kulture. Znači, to je teza koja u Nemačkoj postoji godinama i naši političari to instrumentalizuju kad idu na zapad i znaju šta odgovara zapadu da govore. Znači, njima odgovara da oni govore da smo mi idioti. Die Serben sind Idioten. To su teze koje, recimo, Đinđić proturo u Berlinu i tako dalje, za to dobio velike pare. Prema tome, otporaši, čitava to, oni se nisu borili za duhovno nasleđe. Oni se nisu borili uopšte za budućnost. Oni su se borili samo za pare. Trebalo je zbaciti Milošević i dovesti na vlad dosovsku bandu. Znači, o tome se radi. Cijela priča se ovdje odvija samo u političkoj radu. A oni koji nude neki duhovni oporavak i tako dalje, oni nas zapravo vraćaju u srednji vek. Znači, mi imamo, to isto koga bi se neko branio protiv nekog ko drži mitraljez ili pištolj sa nekom močugom. Pa mi treba da se branimo sa slobodarskim dostojanstvom, sa slobodarskom kulturom, a ne da se branimo sa nečim što u stvari vas samo gura da budete sluga ili rob na jednom daleko niže duhovnom nivou nego na kom ste bili. E sad, vi govorite o porodici koju također uništava kapitalizam. Globalizam zovete savremenim imperijalizmom. Po čemu se on razlikuje, počeli ste pa sam vas ja prekinula, dakle po čemu se ovaj savremeni imperijalizam razlikuje od prethodnih historijskih oblika koji su, kako vi kažete, imali eksploatatorski i genocidni karakter? Znači, pljački gubi, a ovo je uništi. Dakle, annihilation, uništenje. To je, ja sam više puta navodio primjer, Amerikanci su bacili preko 35.000 bombi, znači punjenih sa oštrinovačenim uranom i tako dalje. Znači, preko 500 godina će u stvari one da zrače i da uništavaju stanovništvo i tu i vodni tokovi i tako dalje. Znači, to je jedan genocid, jedan tihi genocid. I to se radi svuda u svetu. Znači, svuda u svetu se radi jedan monstruozni mehanizam je u pitanju i ako se ne budemo integrisali, znači kao narod i ne tražimo ta racionalna rješenja koje nam daju, ne u ovom kontekstu dosovaca koji klasne interese postavljaju iznad nacionalnih interesa, znači protok kapitala, pljačku naše zemlje sa strane zapada, mafijaške bande i tako dalje. Već ono što je interes svakodnevnog čovjeka, znači u radnoj sferi, u sferi prirode, u sferi kulture i tako dalje. To je ono na što mora čovjek da se vrati. Da svakodnevni čovjek, takozvani mali čovjek, da on dobije ponovo dostojanstvo kao građana u ovom društvu. A ne da bude sveden na nekog idiota, da bude sveden na drogeraše, da bude sveden na neku budalu i tako dalje, kako to inače rade ovi mediji koji su u rukama dosovaca. Zato se govori o tome da smo mi apatični, to se stvara, apatija se stvara u ovom društvu. Oni to rade namjerno da se ljudi ne bi politički integrisali i da bi srušili sa vlasti ove izdajnike i doveli ljude koji će biti u stanju da se izbore za strateški interes našeg naroda. Mislite da je to moguće u svetu ovako, da kažem, isprepletanih i pomreženih interesa? Ne, to je jako moguće. Zbog toga su na našom zemlju leteli preko 1200 aviona dnevno, znate. Zato što je to jako moguće. Zato su naši ljudi prebačeni u Hag, znači svi oni, Milošević i tako dalje, koji su se borili za slobodu našeg naroda. Zato što je to primjer koji bi mnogi da slede. Evo, pogledajte Južnu Ameriku. Pogledajte šta se je sa Južnom i Centralnom Amerikom. To niste mogli da zamislite još pre 10 godina. A tako u stvari, tako će se dešavati svuda u svetu. Rusija sa Putinom i mnoge druge zemlje u stvari, koje dižu glavu i taj američki poredak zapravo postoji na iluzijama i bombama. Na iluzijama i bombama. Ali čitava druga sfera sa kojom su oni nekad ponosili ideja budućnosti, ne znam, prava i tako dalje, sve to bačeno na stranu. I pitanje je koliko će dugo oni još da prežive sa tim jednim monstruoznim mehanizmom
koji u stvari znači nevjerovatno iscrpljivanje svih resursa u svijetu. Sad kad smo malo prespomenuli Hitlerov novi svjetski poredak, ono što je izvesno jeste da Hitler nije pokušavao da promeni svest čoveka, kulturu i tako dalje. Ovde je stvaranje nekog novog čoveka u kome se briše sve nacionalno, etničko, od, kako kažem, nekih standarda koji su bili, recimo, patriotizam. Patriotizam je stvar, evo da ne citiram Aleksandra Solženjicina koji ima mnogo lepu definiciju o patriotizmu, ali to postaje ovde gotovo, kako kažem, stvar sprdačine. Mislim, biti patriota je zapravo biti dekadentan, pripadati nekim starim snagama. Iako je... Pa to je u javnoj, to je tako u javnoj sferi, znate. Tu ideologiju proturaju ti novi bogataši, ta banda u stvari pljačkaša koji im ne odgovara istinski patriotizam, zato što on će u stvari sprečiti tu njihovu pljačku i vratit će ponovo Srbiju na put samostalnosti, znači biti svoj na svom. I to se ne uklapa uopšte u logiku Zapada, znate, uklapa se u logiku Evrope. Jer vidite, tu se stvara taj američki melting pot, znači ne uništava se samo nacionalno dostojanstvo i slobodarska kultura kod nas. To je svuda prisutno, znate, u Evropi, pogotovo recimo u samoj Nemačkoj. Koliko ljudi u Nemačkoj se bavi getom i tako dalje. Ja vam kažem da 99% Nemaca nisu čitali danas geta. Prema tome, to je proces jedan, znači taj mondijalizam zapravo, gde se u sredstva, recimo sport, evo sad svetsko prvenstvo, fudbal i tako dalje. Znate, to su glavna sredstva za brisanje kulturne svesti naroda. I takvi ljudi u stvari više nemaju nikakav kriterijum, nemaju ljudski odnos prema drugim ljudima. Ko što je to recimo imao Gete, koji je poštovao našu kulturu, koji je sam na neki način prevodi Hasanaginicu i naše narodne pesme i tako dalje. Znači, ta kulturna baština evropskih naroda se uništava i mi smo u stvari jedan deo toga, nalazimo smo ispred tih jurišnika, s tim što mi imamo jednu crnu situaciju, jer imamo preko 50% nezaposlenih, preko 60% mladih ljudi, 30 godina nemaju posla i tako dalje. Znači, jedna katastrofalna ekonomska situacija i ona ima genocidni karakter. Zato što mi izumiramo kao narod, ali to i sa Nemcima. Sad oni uvoze svake godine preko 750.000, tako kaže, mladih ljudi da im mogu da prežive, isto je s Amerikom. A to je ono kad budu Nemci i Zapad potpuno osvojio ovaj prostor i postao njihova svojina u bukvalnom smislu, oni će dovoditi ovde, da ne navodim sad koje narode, da ispade kao da sam ja protiv tih naroda. Ja nisam ni protiv koga, ali oni će naseljavati na naše prostore, u Vojvodini, zatim u centralnoj Srbiji, Beogradu i tako dalje. Naseljavaće ljude iz drugih delova sveta. I stvarat će, ko što postoje u Nemačkoj ili već u Americi pogotovo, te gradove stranaca, Chinatown, i tako dalje, znate. Da bi mogli da manipulišu sa njima i mi ćemo kao narod bukvalno da budemo uništeni. I ta ideja Dobrice Ćosića, zbog čega treba da se Kosovo podeli, odnosno da se da Albancima, to je u stvari jedna monstruozna ideja, znate. Umjesto da se čovjek bori da Srbi imaju više dece i da se ide logikom borbe, znate, borbe za opstanak, mi se treba da amputiramo delove svoje teritorije kako nas je manje. Znači, sutra ako se pobude Mađari u Vojvodini ili, ne znam, Bugari tamo, Rumuni, tako, tim graničnim prostorima, ili muslimani u Sandžaku, odnosno Staroj Raški, onda mi treba jednostavno da dignemo ruke i da se povlačimo valjda prema Beogradu. Sad dođu smo do Noama Čomskog. Mada ćemo se vratiti ponovo na priču o Evropskoj uniji i na deo koji ste vi obradili u vašoj knjizi. Noam Čomski je čak i ugledni intelektualci kažu, onaj ko hoće da shvati zlo duha Amerike mora da čita Noama Čomskog. 7. i 8. ja mislim maja objavljen je intervju na nacionalnoj televiziji, a i u dnevnom listu Politika. Većina ljudi je to sa aplauzom prihvatila i primila. Vi ste jedan od retkih koji je reagovao jedini zapravo, evo da budem krajnje precizna, napisali ste pismo. To pismo je objavljeno na sajtu, može se pronaći kako u Evropi, tako i u Latinskoj Americi. Da, ono je prevedeno na engleski, na španski, norveški za sada, tako da je objavljeno u Južnoj Americi. I na sajtu je, na internetu se pojavio i u Norveškoj je objavljen, to znam, ali mislim će se objaviti u priličnom broju listova, čak i u Americi. Da, sad, šta je ono, da ja ne prepričavam, šta je ono što vi zamerate Noamu Čomskom u intervju koje je objavila Politika? Pa u tom intervju Čomski je samo prividno kritičan protiv američke politike na Balkanu, međutim, njegova koncepcija je u stvari realizacija američke politike na Balkanu. To znači odcepljenje praktično Kosova i Metohije, pripajanje Albaniji i da se sa tim srpski narod pomiri, znate. To je u stvari nešto što se desilo u Drugom svjetskom ratu, to je uradila fašistička Italija,
zajedno sa Nemačkom, naravno, balistima i tako dalje. Dakle, Chomsky podmešta tu određene stvari i ono što je krajnje razočaravajuće je njegov odnos prema Miloševiću. Naime, čovjek može naravno da bude kritičan prema Miloševiću, to uopšte nije problematično, kao i prema bilo kom drugom. Ali ako vi kritikujete zapadne intelektualce, zato što su kritikovali nas i obračunavali se satanizovali, a da to nema argumente uopšte, kako može u intervju, a ponovljeno je pitanje bilo 2 puta, da kaže ko je to zločin on napravio, pogotovo oko 90. godine. On ne daje nikakav odgovor. Tako da on na mala vrata uvodi mogućnost da upravo zbog tih zločina, a radi se o predsjedniku jedne zemlje, u stvari se opravdava bombardovanje naše zemlje. To isto oni koji kritikuju američku intervenciju u Iraku, a Sadama Husseina nazivaju satanom i tako dalje. Drugim rečima, oni su uklonili satanu, oni opravdavaju faktički. Oni njega ne gledaju kao predsjednika jedne zemlje i pravo iračkog naroda bira svog predsjednika. To isto sa nama. Ako je Milošević to što on govori da jeste, onda je to naša stvar. I sad o čemu se radi? On poziva još 90. godina da Albanci koji su separatistički orijentisani, da su oni trebali da učestvuju u rušenju Miloševića, koji je uveo višepartijski sistem i koji je doneo ustav po kome je građanin, a ne nacija, konstitutivni činilac političkog života, odnosno društva. Što je za Evropu revolucionarno, jer sve su nacionalne stvari koncepcije u pitanju, kao što je Nemačka, Deutschland liberales, mislim, zna se o čemu se radi. Tako da je to jedna prljava podvala i ja sam inače čitao Chomsky iz knjige, ja se uopšte ne slažem da on izlaže suštinu američke politike, jer se on drži samo u politikološkoj ravni. I to stalno, kako da kažem, premješta se jednog tasa na drugi tas i bio sam iznenađen koliko su ogorčeni na Chomskog ljudi koji su radikalno kritični protiv Amerike, u Južnoj Americi, u Kanadi i tako dalje. Oni se obračunavaju sa njim da god mogu, jer on u stvari, kaže, meri sve što govori i pokušava da bude simpatičan ovima ili onima, znate. Kad on recimo podržava našu opoziciju koja treba da sruši, pa ta opozicija nije bila demokratska opozicija, ona je bila plaćena od Amerike, to svi mi znamo. I on sad podržava, dakle, snage koje sprovode američku politiku na Balkanu, a kritikuje američku politiku na Balkanu. Pa gde to može da radi jedan čovjek koji ima iole poštenja, mislim, prema bilo kome? Ja sad njega ne želim da pljujem tu i ne znam da ga osuđam. Ali ja sam i rekao u prvoj rečenici da ja poštujem tu njegovu hrabru borbu protiv američkog imperializma. Međutim, na našem primjeru se vidi u stvari koliko je on, da kažem uslovno, nezreo kao intelektualac. Čovjek mora da ima jasne polazišta, a druga, ako hoće da imate kritiku i uzimate određene oblasti kao simbolično, znate. Vi morate da imate predstavu o suštini, taj princip totaliteta koji je Hegel formulisao, znate. Jedan od osnovnih dijalektičkih principa. Ako vi nemate predstavu totaliteta, vi ne možete da shvatite simbolični karakter određene pojave. Evo recimo primjer sporta. Ja sam vidio u drugim intervjuima kako on piše o sportu. Pa to je sramota, znate. On nema pojmu stvari, on samo pokriva jednim glagoljanjem političkim sve žive oblasti, znate. Ali kad vi pokušavate da vidite suštinu, da izvedete teze u određenim oblastima, vi vidite da je to na nivou srednjoškolskog. On je američki intelektualac. Da, sad, američki intelektualac... Znate, on nije ko što je Marcuse ili ko što je Horkheimer ili, znate, on nema uopšte tu vokaciju jednog temeljnog razmišljanja. On je američki intelektualac. I on kritikuje američku politiku s aspekta američkog intelektualca, znate? Sad, on s aspekta američkog intelektualca, za Albance kaže da su gerilci. Za Milošević već rekao da je zločinac. Albanci su gerilci, znate. Uopšte ne trebamo da prevodimo šta znači. Znači nisu teroristi, nego su gerilci. Sad, vi ste rekli da se radi o jednom elementarnom, ajde da kažem, nepoznavanju, ali i da pretpostavimo da se ne radi o lošim namerama kad za Albance kažu da su gerilci, a sad Milošević, njegova osuda da je zločinac i da je počinio velike zločine, zapravo je kritika državi, a ne njemu. Da, mi ne govorimo o motivima, znate, ja ne mogu da radim o motivima Chomskog. Koji su motivi? Već ovdje radi o sljedećem. Svaki čovjek, svaki intelektualac kad napiše određeni tekst, on snosi odgovornost za njega. I znači mora da bude svestan koje konsekvencije iz toga proističu. Kako vi možete da predlažete, recimo, odvajanje delova, jel to znači, šta znači za Srbe, recimo, to ili Hrvate u Bosni i Hercegovini? Pazite, on nudi Albancima kao nacionalnoj manjini pravo da odcepe delove jedne zemlje i da stvore svoju od zemlje, onda se ujedine s Albanijom. A Srbim, jel on daje pravo, ako on hoće da bude pravedan i principijelan, ja sam to ostalo mi napisao, pa valjda onda treba da prizna Srbima i Hrvatima u Bosni i Hercegovini pravo da se odcepe od Bosne i Hercegovine kao konstitutivni narod, znači ne kao nacionalna manjina. Manjina, što služe s Albancima. A drugo, šta će biti ako počnu te nacionalne manjine kod nas, a ima ih 24 koliko znam, šta ako počnu upravo to da rade kao što su radili uz podršku Amerikanaca, što on ne krije? On govori o tome da su Amerikanci naoružali bili Albanci i tako dalje i da su ih gurnuli u stvari u te terorističke aktivnosti. Kao gerilce, da. I šta će biti sad ako se to desi recimo u Vojvodini?
Što vrlo lako može da se desi, ne vrlo lako, nego to se zahuktava u stvari. Nemačka pokušava da otme Vojvodinu Srbiji. To je ulazak naša u Evropsku uniju. To treba da znaju naši građani. Šta je Đinđić obećao njima, šta im obećava Koštunica, a pogotovo Vuk Drašković. Treba da se zna šta se traži od nas da bismo ušli u Evropsku uniju. To su stravične stvari koje se dešavaju ispod žita. A šta se traži od nas? Da. Pa Vojvodina se traži. Traži se da Sandžak dobije status autonomije koji daje status državnosti. To su elementarne stvari. Mislite Volksdeutscherima da se vrati? Pa naravna stvar, Volksdeutscherima i cela priča se svodi na to da Nemačka ovlada Dunavski slivom. To je njihova strateška orijentacija, znate. Ko što je strateška orijentacija Amerikanaca da napravi zid između Rusije i Evrope, znate, to je Poljska, Rumunija, Bugarska, Srbija i tako dalje. Mi smo taj vojni koridor i zato se stvara Velika Albanija, zato se odcepio Crnogorodnjaci i tako dalje. Da bi se iskoristile te teritorije, da se stvori jedan monstruozni poligon vojni u suštini i zato je takav novac uložen ovde, znate, za potkupljivanje ti otporaši, te bande dosovske i tako dalje. Ogroman novac je uložen jer to je adekvatno značaju strateškom koji naš položaj ima, znate. To je bitno. Da se napravi taj vojni koridor, s jedne strane da se napravi, znači, novi, jedan betonski, belinski, mnogo gori zid između Rusije i Evrope, a sa druge strane da se spreči da Evropa ide prema Bliskom istoku. I sad vidite sa energijom kako se stvari razvijaju. Pa to se ispod žita, ispod javnosti, ovo što mi ne znamo u stvari, ili se javno ne daje, tu sad borba za puteve nafte, gasa, pa sve se radi, znate, sve to u pripremi, znate, ko što američki generali određuju šta će u Vašingtonu da se kaže koji delovi teritorije, znate. Recimo ta baza Bond-Steel, pa to je najbitnija stvar. I oni uzmu šestar i određuju koliko im treba za dolet aviona, znate, i tako dalje. I to su teritorije koje mora da budu ubačene u celu priču. Neverovatno koliko je to. Znate, ali Chomsky izbjegava u stvari... On se zalaže za podelu po Ćosićevom modelu. Da, po Ćosićevom modelu, s tim što, kažem, Dobrica Ćosić se rukovodi logikom da se Albanci množe, a nas ima sve manje, znate. I drugim rečima znači da mi treba da nestanemo kao narod. Umjesto da se okrenemo da promenimo potpuno strukturu vlasti, svojinske odnose, dakle da prilagodimo sve našem opstanku, da se uloži novac, da bukvalno da naše devojke, odnosno žene rađaju decu, da imaju perspektivu, da verujemo u budućnost, da budemo društvo solidarnosti i bliskosti. Znači, to je elementarna stvar. Nije stvar rađenja da se napravi samo dete. Jer to dete treba da živi u ljudskim uslovima. Šta treba sutra da se drogira, će da ode na zapad. Znači, mi treba da proizvodimo decu Amerikancima, ne znam kome drugo. To je budalaština, čoveč. Pre svega mora se da šansa tim mladim ljudima, znači da imaju posao, da imaju stan, da mogu da osnuju porodicu. Drugačiji su uslovi, nije ovo 1560. godina. A to se sve izbjegava, vidite, to je toliko prljavo u stvari. I to je jedan tihi genocid zapravo. Mi nestajemo, jednostavno se topimo ko gruda snega na suncu. I koga to zanima? Svi oni koji pričaju o budućnosti, oni govore o kapitalizmu, o parama i tako dalje, uključujući Srpsku pravoslavnu crkvu. Svi govore o svojini, svi govore o parama, znate. A što neko ne progovori o tome da u te mlade ljude treba ulagati? To je naša budućnost. Daj šansu tim mladim ljudima, a ne guraš na stadione, guraš ih da se drogiraju, ili te devojke koje ne mogu do 40-50 godina, oni nemaju nikakvu šansu, čoveč. Nemaju nikakvu šansu. Ko je po vama sad zatajio? Politička, intelektualna elita, spomenuste, mislite da je taj materialistički princip dehumanizovan, zapravo zahvatio sve pored društva? Ma to je, znate šta, to je toliko eufemistički rečeno materialistički princip. Tu se radi o principu prode, znate. Danas je najprobitačnije, koji što je bilo 15 godina unazad, je u stvari da se prodaš, da radiš protiv svoje zemlje. I na taj način dobiješ šansu, dobiješ stipendiju napolje i tako dalje. Pa uzmite samo otporači kako su funkcionisali. Oni su funkcionisali na prodi, znači što više uništavaš ovde, toliko je veća šansa da dobiješ stipendiju od Amerikanaca ili neku Coca-Colu ili neki McDonald's, onaj sendvič i tako dalje, znate? O tome se radi. A koliko je para ušli, imate podatak? Pa ušli su milijarde dolara, to je razgovor sa tim novinarima sa zapada, ali ko to može izračuna, znate? To je, vrećano su para dovošeno ovde i tako dalje, otporaši samo od kongresa 47 miliona dolara, ali to je još sitno, znate? A šta su dobili ljudi ko što su Demokratska stranka, DSS i svi ostali? Oni su ogroman novac dobili, znate? Ogroman novac. I to je sve po inostranstvu uglavnom i sa tim se manipuliše. Znate, putem naših ljudi se kupuju ovde. Mnogi ne znaju da ti naši, da su to samo imena. Ko što je recimo Soroš inače ime. Soroš je ime, iza njega je CIA. Mislim, to je budalaština čista kogod veruje da je u pitanju neki humanista. Pa što ne ide u Ameriku pa pomaže tamo ljudima kad ima na desetina miliona ljudi koji nemaju leba da jedu i tako dalje. Nego našo baš da pomaže Slovene na ovim prostorima i tako dalje. Budalaština jedna. To je sve način u stvari da vas razore i ja kažem toliko njima bitno u toj globalnom ratu da se Rusija odvoji koja ima sirovine, energiju koja se razvije i tako dalje od Evrope, jer Amerikanci će doći u poziciju Engleske u kojoj ona došli između dva rata. Oni gube Južnu Ameriku, centralnu, malo fali da izgube Meksiko i šta će biti od njih? Gde će oni da se pojave? Kina čitavu Aziju jede, da tako kažem,
Šta je sa Bliski Afrikom, istok, znate? Balkan, jel? Oni nemaju gde je, čoveče. To je u stvari jedna očajnička borba i oni nastoje da iskoriste, sutra će Boko Kotorska biti u stvari velika baza NATO, da će dovesti svoje podmornice i tako dalje, nuklearno naravno, zatim Albanija, Makedonija, zapadni će se ocepiti, tako. To je njihov plan, znači velika Albanija da se ušanče, znate, da ušanče se na Balkanu, stvore korumpirane režime i to postaju gusarska gnezda, bukvalno. Vi nemate tu mogućnost da se suprotstavite tome. To su radi na Bliskom istoku. Tako su stvarali te male državice i onda tamo naprave svoje vojne baze i čim ti progovoriš, razumeš, oni to odmah uklone, dovedu nekog drugoga i tako vladi se to. Evropa ne sme da se suprotstavi tome. Oni su svesni toga, znate. Ali važnije je da Mercedes prodaje svoje proizvode u Americi, BMW i tako dalje, znate. Jer oni u stvari vladaju Evropom. To su ti koncerni koji gledaju svoje interese, znate. Sad opet bi dva pitanja. Prodi je danas rekao da će povući italijanske vojnike iz Iraka. Mislite li da se u tom smislu nešto menja u Evropi? A kad je u pitanju Evropska unija, ona je za većinu ljudi zapravo paradigma jednog lepšeg i srećnijeg života. Vaša kritika je za koju većinu ljudi? Pa to što nije u Evropi tačno. U Evropi ubedljiva većina ljudi je protiv Evropske unije. Ovdje ljudi nisu svesni od toga. Pa evo ovo što su izbori bili po francuski, odnosno glasanje i tako dalje. Holandiji, da. I sve veći broj, u stvari, u Nemačkoj isto. Jer oni se, kod njih je bela kuga još veća nego kod nas, znate. I oni gledaju te ljude koji dolaze sa strane kao konkurenciju, a njih kapitalisti dovode da bi obarali cenu radne snage, znate. To je jedna prljava igra, strašna. To je što je francuski kapital uradio sa Alžircima i sad su im Alžirci krivi, znate. Vi u vašoj knjizi kažete, zapravo stavite znak jednakosti kad je u pitanju Evropska unija sa nacističkim ideolozima koji su novi evropski poredak proglasili Evropom. Vi kažete da danas vladajući politički evropski krugovi u Evropu, odnosno poistovećuju sa Evropskom unijom. Opet pravite znak jednakosti. Znate šta, ja nisam protiv Evrope koje jedne zajedničke države. Da, ona de Gaulove, razumem. Ne, uopšte nisam ni za de Gaulove. Ja sam za geto Evropu. I ja sam tu otvoreno rekao da sam ja za Evropu kao baštu u kojoj raste cvetovi raznih kultura. Znači svih naroda koji žive. To je u stvari princip za ceo svet. I nije važno koji cvet veći, nego da svaki miriše svojim mirisom. To je poenta cele priče. Znači da svaki cvet, da se sačuvaju kulture, jezici i tako dalje, da to bude to mnogo glasi, kao jednom orkestru, jednom divnom orkestru gde će se čuti glasovi, znate, kao šuma sa mnogo ptica, znate, sad ovako malo da budem poetičan, imam pravo valjda i na to, u ovom bolesnom svetu. Prema tome, ja nisam protiv integrisanja Evrope, već se radi o tome da je ovo integracija multinacionalnih koncerna koji svode narode na radnu snagu. Znate, to je ono što se desilo u Americi. U Americi žive otpaci evropskih i drugih naroda, koji su potpuno lišeni svog kulturnog identiteta i koji su zatrovani Coca-Colom kulturom. To možda čovjek vidi ta deca kao dođe iz Amerike ovde kao naša deca. Kakva bre naša deca? Mislim, jesu naša porođenja, ali oni ako ne pripadaju kulturnom nasleđu našem, kad ne znaju naš jezik, naš običaj, bilo šta, znate, kako mogu da budu naša deca, znate? To je ono što je strašno. Oni su između, uopšte ubedljiva većina tih stanovnika, znate, između, da grubo kažem, životinje i robota, znate. Oni jednostavno nemaju nikakvu kulturnu, to kada razgovarate sa njima ne možda verujete koji je to nivo primitivizacije. Da ne ulazimo za celu tu priču, znaju naši ljudi koji je nivo duhovni prosječnog Amerikanca. To je strašno, znate. Tako da je to ono što se sad dešava, znate. Oni ubrzano brišu istoriju, brišu sve i samo iz istorije se vadi ono gde smo se pojavljivali kao sluge Zapada u bilo kojoj varijanti, ili smo se pojavljivali kao oruđe, znači, za vršenje njihovih poslova i tako da. I to se sada glorifikuje, znate. Samo ta, u stvari, izdajnička istorija srpskog naroda, to je nešto što je bitno. A kad vi govorite o kosovskom mitu danas, pazite, vi ste najveći neprijatelj. Kakav bre kosovski mit, kakva borba za slobodu, kakav car Lazar, znate. Vidite koliko je to prljavo. Jer u stvari oni odmah dolaze do ideje, do analogije sa Miloševićem, znate. Upravo se o tome radi. Jer ja sam u Nemačkoj kad sam bio to objašnjavao, kaže kako vi možda veličate cara Lazara i kosovski mit, ti ljudi koji su malo obrazovani pa su znali neke stvari. Pa ja kažem to jeste poenta, vi startujete uvek sa imperijalne logike. Vi samo ono gde ste pobedili tu gledate kao nešto veliko. A suština je naša da mi jesmo izgubili na Kosovu, ali nismo izgubili volju da se borimo za slobodu. Car Lazar je poveo srpski narod da se bori za slobodu. Borba je izgubljena, ali vera u slobodu nije izgubljena. I u tom smislu je on jedna simbolična osoba. Znači, ono što je Pavković govorio, idemo mi da pobedimo NATO pakt, vidimo da se borimo da sačuvamo našu zemlju. To je poenta cele priče. I zato se Olivera sada kolonijalni mitovi nameću. Sve ovo što se sada vrši, revizije istorije i tako dalje. Mi sad imamo kolonijalne mitove koji se nameću kao nešto, znači mi moramo da budemo na slugararskom statusu i da se sa tim pomirimo. Vidite, to je ono što Zapad sve vreme govori kao vi mora da prihvatite da ste odrekli. Ne ono da se Kosovo odcepi, nego da mi prihvatimo odcepljenje Kosova.
Jer oni znaju da to neće biti večno, ko što nije bilo ni u tursko doba, ni u vreme nacističke, odnosno fašističke Italije, znate. To njih plaši. I oni znaju da se u Beogradu bije bitka za Kosovo. Ako ovde na vlast dođu ljudi koji će se boriti za opstanak naše zemlje, mi nećemo izgubiti Kosovo. Kosovo će biti izgubljeno formalno možda, ali faktički, dokle god srpski narod ima snage i volje da odbrani Kosovo, ono nikada neće biti izgubljeno. Drugim rečima, da, neće niko potpisati. Ovde se bije bitka za Kosovo, znate. Njima trebaju Draškovići, Koštunice, Tadić i tako dalje. Njima trebaju oni. I zato su ih doveli na krvnim bajonetima na vlast 2000. godine. Sad, neko će reći, pa dokle više Srbi da ratuju, moramo da se integrišemo, da budemo deo kulturnog civilizovanog sveta, da budemo partneri, da budemo deo evropske zajednice, da putujemo u inostranstvo. Pa to je suludo, znate. Mi smo mali, ne možemo se boriti protiv čitavog sveta. Olivera, to tako kad govorite, znači ti argumenti, to je prosto suludo kad ima čovjek u vidu šta se dešava na zapadu, u toj Nemačkoj gde buja taj fašizam, gde je ogroman broj ljudi, samo u EU preko 35 miliona ljudi nemaju posla. Od toga ubedljiva većina su mladi ljudi. Sad obaraju nadice, pogledajte Francusku, pogledajte Englesku, pogledajte šta se dešava. U Engleskoj nestane godišnje 40.000 dece, maloletne, znači 7, 8, 9 godina devojčice. Pa zamislite vi kad bi u Srbiji godišnje nestalo oko 6.500, kad se ima broj stanovnika u vidu, oko 6.500 dece, recimo devojčica 7, 8, 9, 10 godina. I završavaju prvo kod pedofila, a posle i kasape i najpoznatije njihove klinike otkupljuju organe. Pazite, organe na crno, preko 40% danas se u stvari dobija sa tog tržišta, monstruoznog tržišta i tako dalje. Koliko naših devojaka je završilo na zapadu u tim klinikama iz kasapljena i šta ja znam. Hoću da kažem, to je jedan svet monstruozan u suštini. On se zasniva na principu pare ne smrde. To je jedina logika koju tamo vlada. I sad će neko nas da tretira na neki poseban način, zato što smo mi Srbi, svi će da nas vole. Pa to samo idioti mogu da pričaju. Ali tim bitangama to odgovara zato što oni planiraju da prave biznis ovo. U suštini radi se o pljački. Oni su ortaci sa tim bitangama sa zapada u pljačkanju našeg naroda. I oni stvaraju medije, pazite, te novije, televizije i tako dalje. Oni stvaraju taj mit. I mnogi mladi ljudi, pogotovo studenti, se hvataju na to. S jedne strane, Dinkić i ove bitange, one posao ne omogućavaju da mladi ljudi da imaju, možeš ti da budeš pamet, da budeš što hoćeš, ali ako nisi pokvarenjak, ti nema šanse da prođeš nigde, čoveč. Ti moraš da se vedeš na nivo uštve jedne. Ima ljudi koji još uspevaju, ali suština je u tome, znate. I onda šta, kad nema šanse u svojoj zemlji, 85% mladih ljudi će da napusti ovu zemlju. Znači, nemate šanse u svojoj zemlji, vi morate da pravite mitove. Morate da verujete u nešto, slušajte. Morate da verujete u nešto, ne možete da verujete u Marsovce. Vi jednostavno verujete da ćete negde na ovoj zemlji okrugli. To isto sa Nemcima. Preko 75% mladih ljudi u Nemačkoj žele da napuste Nemačku. U Japanu ne znam koji procenat ovde. Vidite da svi žele da beže iz svojih zemalja. Svi misle negde tamo. I što je najsmešnije, najinteresantnije, ubedljiva većina tih mladih ljudi u Nemačkoj koji žele da napuste Nemačku, žele da idu u Kinu ili Japan. Ste vi tu? Mislim, prosto čovjek ne veruje. Ali stvarno, to je njihova želja, da idu u Kinu ili Japan. Oni veruju da će tamo naći neki humani svet i tako dalje. Sad, vi govorite, kad govorite o Evropskoj uniji, vi kažete da ona proizvodi rasizam, poput onog koji je stvoren u Sjedinjenim Američkim Državama, i kad govorite o specijalnom statusu naroda sa Balkana, Istočne Evrope, onda to nije nikakav specijalni status u smislu nekog komfora, nego naprotiv, kažete... Specijalno ponižavajući status. Jeste, vi kažete da smo mi praktično građani drugog reda. Građani trećeg reda. Mi nismo građani drugog, nego trećeg reda. Građani drugog reda su istočni Nemci u Nemačkoj, na primjer, i tako dalje. A mi smo građani trećeg reda, znači sa Balkana, Srbi i tako dalje. Ja sam naveo taj primjer, Olivera, kad sam bio u Nemačkoj, kad sam postigao rekord Nemačke lige, to ću da ponovim, mislim, to je indikativno jako. U Göttingenu, znači studentskom gradu, to je bilo 78. godine, znači kad sam dao 55 bez trojki, možda pretpostavite šta je to značilo. Znači ko 80 i više koša danas čovjek da da i to prvaku Nemačke na njegovom terenu, oni su ustali i skandirali Gastarbeiter. Znači, da bi me uvredili, oni su ono što Nemačka zvanično govori gosti, gast, znači radnik gost, znate. Pazite sad koju status imaju, ko ovde, kod ove raznorazne bitange viču cigani, da bi te ljude siromašne uvredili i tako dalje i da bi se pokazali da su oni neka valjda nadrasa, šta li. To je u stvari Gastarbeiter je najgora poruga u Nemačkoj. I po tome se vidi u stvari samo koji je položaj stranih radnika, a pogotovo ljudi koji su sa Balkana i drugih prostora koje oni tretiraju kao građane trećeg reda. Znači, ljudi bez kulture. Tako oni govore o nama. Znači, Srbi, narod bez kulture. Da, vi ste, evo da kažem, vi ste u Nemačkoj, znam košarku, pripremala sam se proglašeni u stvari, sad je to asocijacija zbog ovog Gastarbeiter, za najboljeg igrača sveta. Nemci su vas proglasili. Za najboljeg igrača svih vremena u Nemačkoj. To su oni svojevremeno to naravno uradili.
sumnju da bi sad to uradili. Ako vama skandiraju gastarbeiter, onda da. Da, gastarbeiter, kad se drugi put ubacio skok-šut sa centra, to je nešto što je stvarno izuzetno. Mislim, sad malo ispada da se hvalim, ali to je neko priznanje. Znate, kad gledate i kao, evo, kod nas, recimo, igramo protiv nekih, još uvijek je to u nekom, kad neko nešto izvanredno radi, znate, vi počnete na neki način da mu se divite, znate, da kažete stvarno, dati 2 skok-šuta sa centra u jednoj utakmici, to je izuzetan podvig, znate. I umjesto to da nagradite ili bar da ćutite, vi onda ustanete i skandirate gastarbeiter. To je stvarno sramota. Ali to je realnost, znate, to je realnost koju ovde javni mediji i tako dalje, oni to prikrivaju. Oni ne žele da daju pravu situaciju u Nemačkoj, odnos prema nama i tako dalje. Oni to ne žele da urade. I oni stalno, onda se Olivera ruše mitovi u Evropi. I onda ne mogu da zaluđuju ovu decu, znate, ne mogu da ih zaluđuju. Umjesto da se ta deca okrenu prema naša zemlja je divna zemlja i pored svega što su nam ove bitange američke uradile, to je izvanredna zemlja, mi imamo šanse fantastične da se razvijemo. Mi imamo pametni ljudi, imamo još uvijek školski sistem koji je bolje od onog koji je na zapadu i tako dalje. Ali nema perspektive, znate, napravljena jedna atmosfera beznađa. I kogod od tih mladih ljudi pokušava da se bori za nešto, oni ga proglase ludim ili ga diskvalifikuju. Ne može dobije posao, ne može ništa da uradi. Sad kad smo u domenu košarke, prosto moram da vas pitam za jedan komentar. Vi ste naravno poznati kritičar novog svjetskog poretka, a s druge strane, evo pade mi na pamet Divac koji je pre nekoliko dana dobio nagradu države i Lois, čini mi se, možda sam pogrešila, ali nagradu koju je dobio i Bush i Clinton, i on se zahvalio naravno Americi zbog toga i rekao da je to njegova najvrednija nagrada i tako dalje. Hoću da pravim zapravo paralelu, mislim, 2 vrhunska igrača, tako različita više. I sad, šta vi mislite, recimo... Pa Divac, ja sam to rekao ranije, on je postao oruđe, odnosno majmun novog svjetskog poretka. Jedan polupismeni čovjek, zahvaljujući tome što je svoje visini i kvalitetu igračkom, to je bez sumnje, ali to je evropski razmjer. Što se tiče američkih razmjera, ja sam to više puta rekao, on igra tamo koji naši igrači zato što je belac. Postoje na hiljade i hiljade američkih igrača koji su bolji od njega, ali mora da se poštuje rasna kvota. Rasna kvota. Ja sam pisao u svojoj knjizi Sport kapitalizam i destrukcija o tome, navodeći američki autor, znači i Edwardsa i mnoge druge koji govore o tome šta mora da se poštuje, jer je publika bela. 95% publike je bela i oni hoće da vide svoje asove. Ne žele da doživljavaju stresove, samo da gledaju samo od crne igrače. Tako da treneri su uvek belci, već kako to ide. To je jedna rasistička priča par excellence. A drugo, tu je ogroman biznis mafijaškog karaktera. Jer u sportu se pere novac. To da oni dobiju, ne znam koje pare, oni dobiju velike pare. Ali ja mislim da i većina tog novca zapravo završava u rukama mafije. Jer sve sportske aktivnosti koje su profitabilne u Americi drže u svojim rukama mafije. I to se zna, ali se o tome ćuti, znate. Koji kod nas ostalno što sve klubove vode mafijaši ili evropski klubovi i tako dalje. Svuda, to je tamo gde je prostitucija, kocke i tako dalje. Sport se tu nalazi, znate. Evo sad u Italiji, koji ne znam koliko njih su, kao sad su ih uhapsili, znate. Pa to je svuda nameštenje rezultata, pa to nema jedne zemlje da se to ne radi. U Americi se klade i tako dalje. I onda je, svi ovi naši igrači učestvuju, onda to dopingovanje, 83. godine još 75% su uzimali kokaina, 10% free base, pazite, 83. godine. A možda misliti danas šta se dešava. I naravno o tome se svi ćute o tome. I onda se pojave, ne znam, kuća slavnih, ovo i tako dalje. To je u stvari najodvratniji oblik korišćenja sportista radi političke, u stvari, marketinga. Jer tu Amerika praktično postaje centar, pazite, zašto sad, kakva kuća slavnih u Americi? Što nije negde drugde, znate. Oni na taj način reklamiraju svoj poredak i sad cela Jugoslavija sretna što tamo neki vaterpolista, košarka i tako dalje, ušao u kuću slavnih, pazite. A oni su ti koji određuju kriterijum i tako dalje. Kad su neko ušao u kuću slavnih koji je bio kritičan protiv američkog poretka? Kad je neko ušao? Koji je progovorio da je jedan Bush, recimo to što jeste obična fašistička bitanga i taj Clinton isto i tako dalje. Ko je ušao u kuću slavnih? Možete samo ako ste lojalni podanik tog američkog novog svjetskog poretka, znate. I oni koriste Divca i takve tipove koji su debelo plaćeni za to, znate. On kad bi progovorio samo jednu reč kad bi rekao u toj takozvanoj demokratiji protiv Amerike, pa on bi ga šutnuli, on bi morao da prepliva čoveč Atlantik da bi došao u Srbiju. Da prepliva Atlantik. O tome se radi. I oni to odlično znaju. Oni neće seku granu na kojoj sede i onda se ovdje pojavljaju koje kakve bitange, kažu, hoće on da bude predsjednik. Jedan polupismen tip čovječe sad treba da bude predsjednik državi i tako dalje. Mada to ne bi iznenađujuće, imajući u vidu Zorana Živkovića i ove tipove koji su bili, što ne može Divac da bude predsjednik. Da, ali kad je hteo Divac da kupi Knjaz Miloš pa posle Večernje novosti, mislite da zapravo je on neko ko... To je samo ime, znate, to je Amerikanci, to je u stvari uslov MMF-a za davanje kredita i tako dalje, da svi izvori vode u svetu, jer borba za vodu je sad postaće mnogo gora nego borba za naftu.
Jer sve manje vode, sve manje izvora. I Amerikanci pokušavaju da privatizuju. Znači, Divac je samo jedan od imena koji se tu pojavljuje i oni su htjeli da ga iskoriste imajući u vidu kakvu su famu napravili njemu naši novinari, koji su inače plaćeni da to rade. Vidite kako je to jedan krug nevrat. Oni svi znaju čemu on služi, ali su oni pravili to. Nigde nisam pročitao neki kritičan komentar, znate. I onda se koristi to što on igrao za našu reprezentaciju, znači jedna neverovatna instrumentalizacija radi najprljavijih ciljeva. Sad, Duci, da podsjetimo naše gledalce, mada mislim većina to zna, kad ste vi i zašto napustili olimpijske igre? Sad to govorimo ono kao, evo, 2 rečenice, moram. Slušajte, toliko davno bilo da ne bi da zamaram. Ne, zato što je to dokaz, stvari, kako kažem, to je princip života, da su ljudi koji drže do principa, uvek drže do principa, a oni koji su ljudi bez principa, da su uvek bez principa. Znate šta, ajmo u 2 rečenice. Meni je drago što sam igrao za Jugoslaviju, ja sam bio Jugoslaven, ostao sam, znači i kao Srbin, ali ta Jugoslovenska koja je igrao za zastavu sa crvenom petokrakom, ja to priznajem, meni je to u srcu ostalo i ja sam tu Jugoslaviju gledao kao svoju zemlju i ja sam tamo osjećao da predstavljam 24 miliona Jugoslovena, znači tako sam, ne u nekom nacionalističkom smislu, znate. Ja sam mogao kažem, ne znam, predstavljam ljude, ali sam ipak bio pred svojom zastavom, znate, imao sam 21 godinu i ja sam verovao da radim nešto dobro, znate, to je poenta tog fanatizma koji je bio prisutan kod mene, ali i kod mnogih drugova koji su isto to radili, trenirali su i po 2-3 puta dnevno, pljuvali, mokrili krv i tako dalje, ali verovali su, to verovanje je bila suština svega, znate. Ja sam jednostavno, rukovođen time, smatrao da treba da se suprotstavimo ponižavanju, znači ja sam to gledao ne kao neko moje lično, da tako kažem, jeste, to bi bio moj lični poraz, da sam čutao, na primjer, i nikad to ne bi sebi oprostio, ali ja sam gledao to kao poraz svoje zemlje, znate. Kao poraz u ljudskom smislu, to nije bio rezultatski poraz, nije bila medalja, gubiš, dobijaš, nego je bilo to da ti nemaš pravo da se boriš za svoja prava. A to je u stvari, u to vreme sam verovao u te olimpijske principe, znači istovremeno borba za jedan opšte ljudski, kako sam verovao, princip, olimpijski princip, znači jednostavno, znači nije to samo tvoje pravo, već je to i tvoja obaveza. Tako da to napuštanje olimpijade za mene je bilo, u ovom sad kontekstu borbe našeg naroda za opstanak, to je istovremeno bila i srpska stvar, da tako kažem. Znači, ja sam se pojavljao ispred svoga naroda i danas se pojavljao ispred svoga, i kad pišem ove tekste i sve ostalo, ja se pojavljam, znači, Ljubodar Ducić-Simonović kao Srbin, znači, to je srpska kultura, to je kritika sa ovih prostora. I posveta koju sam vama napisao je upravo suština cele stvari, znači, nije istorijski onaj narod koji stvara mitove o prošlosti, nego onaj koji stvara budućnost. Mi mora da pokažemo da smo istorijski narod stvarajući budućnost, a ne stvaranje nekih bolesnih mitova o prošlosti. Slobodarski mitovi treba da budu, kulturni mitovi, a ne oni koji nas pretvaraju tamo neke idiote iz neke prošlosti i sad treba u to da se utapamo, ne znam, carica, ova, knjeginja ova, ne znam, i tako, ova nosila tako, ova imala, ne znam, frajere, nije imala ljubavnik i tako dalje. To je na nivou splačine, a da istovremeno ne postoji uopšte taj čovjek, taj obični, takozvani, ili ta žena koja se borila za opstanak, jer srpska žena je ponela egzistenciju našeg naroda. I to niko ne pominje više. Stvaraju se žene danas idioti, inkubatori, ne znam, prostitutki i tako dalje. To je jedna monstruozna strategija, znate. Uopšte sve što vredi u ljudskom smislu Olivera, to je ono što je tragično u današnjem. Kad otvorite novine, kad pogledate šta se dešava, slušajte, sve ljudski što postoji uništava se, da bi se ubilo ljudsko dostojanstvo ljudima. A kad se ubije ljudsko dostojanstvo, ti onda više nećeš da se boriš ni za šta. Ti ćeš biti jedna krpa. Krpa sa kojom će kapital, mafijaške bande ne mogu da rade šta hoće. I šta je nama činiti? Pa nama je jedino činiti što je svim ljudima u svetu. Znači, s jedne strane razvijeti kritičku prosvetiteljsku svest, a sa druge strane se politički boriti da se zbaci sa vlast ova crna banda i da dođu na vlast ljudi koji će se boriti za strateške interese našeg naroda. Znači, Evropa da, ali samo u onom smislu kome odgovara našoj egzistenciji i našoj esenciji, znači kulturnom i slobodarskom nasleđu. Duci, hvala vam. Još sam dužna gledalcima da kažem, knjigu Novi svet je moguć, o kojoj smo večeras govorili, ali smo, naravno, samo jedan mali deo objasnili. Možete naručiti ulica Indire Gandhi broj 6, dakle, Novi svet je moguć, Indire Gandhi broj 6, Ducina vaša ljubodrag, Duci Simonović, je li tako? Jeste. Hvala vam na knjizi, uživala sam. Hvala vam što ste bili gost naše večerašnje emisije. Hvala i vama. S vama je uvek uzbudljivo, s tim što smo mogli još 3 puta ovakve emisije da napravimo. Blok reklama, očekujem ulazak našeg drugog gosta.